мегӯянд ба кайҳон аслан на киштии кайҳонӣ, балки китоб роҳ кушодааст ва инчунин агар дӯстонатро шуморидан хоҳӣ, китобҳоятро низ фаромӯш макун, зеро беғаразтарин дӯст ин китоб аст. бо муаррифии китобҳои тозанашр инак боз ба китобхонаи мо меҳмон ташриф овард. шоири халқии Тоҷикистон муҳтарам Ҳотам имрӯз дар барномаи Соядаст китобҳои ҷадиди хешро муаррифӣ мекунад. муаррифии китобҳо, тарғиби асарҳои нав ба табрасидаи адибон, намунаи эҷод аз як китоб дар барномаи Соядаст. ташрифи адибон, суҳбати ҷолибу самимӣ ва бо Соядаст, пешниҳоди як китоб ба китобхонаи мо. бо орзуҳои нек ва умедҳои сабз. Соядаст аз телевизиони Сафина. ман имрӯз ба китобхонаи муассисаи давлатии Сафина бо ду китоби тозанашри худ омадам, ки яке китоби шеър аст бо номи дуруд ва падруд, ки дар он як гулчини ашъори банда дар таи солҳои гуногун гирдоварӣ шудаанд. дар ин китоб асосан шеърҳо дар васфи ватан, кишвар, дар васфи истиқлол, дар васфи дастовардҳои кишвари мо дар солҳои охир, инчунин меҳру муҳаббати ватан ва мавзӯъҳои иҷтимоӣ гирдоварӣ шудаанд. ҳамчунин дар ин китоб достони суруши сухан ҷой дода шудааст, ки роҷеъ ба мақоми забон, китоб ва сухан дар ҷомеа нақл мекунад. қисмати дигари ин китобро рубоиёт фаро гирифтааст, ки рубоиёти дар мавзӯъҳои гуногун дар ин ҷо гирдоварӣ шудаанд. ҳамчунин бахши дигари ашъор дар ин ҷо ғазалиёти банда, ки дар таи солҳои гуногун навишта будам, дар ин китоб ҷамъоварӣ шудаанд, ки мавзӯъоти ғазалиёт низ гуногун ҳастанд. як намоишномае, ки қаблан навишта будам бо номи меҳнат ва баҳор, роҷеъ ба азхудкунии заминҳои бекорхобида ва обёрии заминҳои беоб бахшида шуда буд ва онро бо таҳрири нав дар ин китоб ҷой додаам. ман муҳтарам Ҳотамро ҳамчун шоири донишманд мешиносам. донишманде ки шоир аст, дар ҳақиқат шоир аст ва ашъори ӯро бояд як бор ду бор не, чандин мартаба гашта баргашта бояд хонд. баъд мефаҳме ки чӣ хел шоири хуб аст, шоири намоён аст, шоири шинохтаи мардум аст. дар шеърҳои вай умуман таърихи халқи худамон, симои мардуми моро мебинӣ. чӣ хеле ки гуфтем, ина як китоби охиринаш сарнавишти воҷаҳоро ман гирифта хондам. ҳамон калимаҳоро ҳамчун чӣ хеле ки аз ҳамчун сафолпораҳо аз ҳафриёдҳои бостонӣ ёфтааст, гирд овардааст. бояд шоир калимаро хелад, ҳамон вақт вай таъсир мекунад, яъне ки аз дил гузаронад, на ин ки аз хаёл. шоир маводи китобро мисле ки аз симу мису оҳан дар курраи хаёл гудохтаву шакл додааст. решаи онҳоро мисле ки аз гулу гиёҳу хор дар замини орзу шинонидаву парвариш намудааст. дар ҳар сатри ашъори шоир маъние, ташбеҳе, истиёрае ё ҳарфу вожае нав нуҳуфтааст, ки ба чашми хонандаи борикбин зебову рангин ва хотирмону дилнишин ҳувайдо мегардад. тавре маълум аст, мо ҳоло дар ҷараёни амалишавии 10-солаи об барои рушди устувор қарор дорем, ки бо қарори созмони милали муттаҳид ва бо пешниҳоди пешвои муаззами миллати мо пешниҳод шуда буд, ҷараён дорад ва
бахшида ба обҳо ва рудҳо ва чашмаҳо як бахши зиёде дар ин китоб ҷой дода шудааст. яъне банда кӯшиш кардаам ки қариб роҷеъ ба тамоми чашмаҳо, рудҳо ва обҳое ки дар Тоҷикистон вуҷуд доранд бо номҳошон дар ин ҷо як рубоие ё як шеъре гуфта бошам ки инро ба ҳамин муносибати 10 солаи амал об барои рушди устувор бахшидаам. хуб, чанде аз шеърҳои солҳои қаблан навишта низ дар ин китоб ҷой дода шудаанд бо таҳрири нав, бо диди нав ва умедворам ки мақбули назари хонандаи закифаҳм хоҳанд шуд. дуруд, ин саломи ниёгони мо буд. падруд ва хайрбод. хайру хуш, ҳангоми аз ҳамдигар ҷудо шудани дӯстон падруд мегуфтанд ва аз ҳамин лиҳоз мо номи китобро дуруд ва падруд мондем. бояд бигӯям ки ин китоб китоби даҳумини маҷмӯаи ашъори ман аст ва ба истилоҳ ҳамчун як китоби ҷашнӣ ҳам гӯем. ин китоб номбар карда мешавад, мақом дорад ва бисёр умедворам ки бисёр таманно дорам ки мақбули назари хонанда шавад ва хонанда чизе аз ин ҷо дарёфт кунад барои худ, як байте мисрае, як маъное барои худ пайдо кунад. бо мутолиаи ашъори шоир кас эҳсос мекунад ки ӯ пора пора дили хешро рӯи коғаз овардааст, чун дар ҳар сатр ишқ, ҳавас, ранҷ ва дардҳои нуҳуфтаи дилашро рехтааст. ӯ мегӯяд: хоҳар, хоҳар, нишони модар хоҳар, ғамхори ғами дили бародар хоҳар, ободии ин хонаву ин дар хоҳар, фарзанди падар ба ҷон баробар хоҳар. ҳар лаҳза маро хумори модар гирад, дар оташи ёди ӯ дилам даргирад, дилро ҳаваси дидани хоҳар гирад, фарзанди падар ба ҷон баробар хоҳар. дар байни эҷодкорон шахсиятҳое ҳастанд ки онҳо фаъолияти эҷодияшонро бо фаъолияти муҳаққиқӣ, таҳқиқӣ пайванд доданд ва самараи меҳнати чунин шахсиятҳо ҳамеша хуб будааст. масалан аз эҷодиёти шоирони гузаштаи мо масалан мисол биёрем, шоири машҳур Амирхусрави Деҳлавӣ ки ҳамчун шоири маъруф ӯро мо мешиносем, инчунин як чеҳраи пажӯҳандагии бисёр маъруфе дорад. масалан Амирхусрави Деҳлавӣ як китобе дорад бо номи Расоилеҷоз ё ин ки бо номи Эҷози Хусравӣ машҳур аст. ин китоб як нав назарияи эҷод аст ки муаллиф дар 5 бахш ҳам андешаҳои назарӣ ва ҳам андешаҳои амалии худашро дар бораи эҷод баён кардааст. ва ҳамин минвол шоирони дигар низ мо ҳам дорем ва аз ҷумла яке аз инҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон шоирони адибони имрӯзи мо устод муҳтарам Ҳотам ҳастанд. мо аз устод муҳтарам Ҳотам гоҳе шеър мехонем, гоҳе пажӯҳишҳоеро мутолиа мекунем ва ба назари ман имрӯз аз ду ҷиҳат хидматҳои муҳтарам Ҳотамро бояд ажргузорӣ кард. яке ин ки ҳамчун шахсияти адабии шоири муваффақ ва дигар ин ки як пажӯҳандае ки бештар ба гузаштаи пурифтихори миллат андеша мекунанд ва пейромуни сарнавишти воҷаҳо андеша мекунанд ва дар мавриди устура ва ҳақиқатҳои таърихии ривоие ки дар гузашта ба миллати мо тааллуқ дорад, ба фарҳанги мо тааллуқ дорад, ба таърихи мо тааллуқ дорад, андешаҳои худашро баён мекунанд ва бисёр андешаҳое ки масалан дар хусуси ҳамин воҳидҳои ҷуғрофӣ, номҳо ё ин ки образҳои шеърие ки дар адабиёти мо маҳтара ҳастанд, муҳтарам Ҳотам як назари хоси худашон доранд. шоири халқии Тоҷикистон устод муҳтарам Ҳотам як шоири бисёр заҳматкаш аст. эҷодиёти ӯ хеле серпаҳлӯ аст. баробари эҷоди шеър, баробари корҳои тадқиқоти илмӣ, бостоншиносӣ, дар баробари тарҷума, навиштани ҳикояҳои хурду шавқовар,
و ربایی و بیتی هایی که همیشه ورد زبانش است. او پیوسته در دنیای شعر است، در دنیای ایجاد است. هر وقتی که میبینی به کار بند است اندیشش سری ایجادی یا شعر یا در اندیشه یک از نوع روی به خواننده رساندن گذشته مردم تاجیک، تاریخ قدیمه نیاگان ما، همیشه اندیشه کار ایجاد است و این زحمت های او ثمر نیک آورده است. او با ادبیات با کتاب کمراو، نخستین مجموعهش کمراو آمده است، وارد گردیده است. کتاب کمراو در همون سال، در همون وقتی که روی چاپ سال 1979 روی چاپ آمده بود، بهترین کتاب بود، چون که حیات دهها، زیباگی دهات، طرز روزگار و شیرینی حیات بچگی کودکانه در دهات خیلی خوب تصویر یافته بود و گمان میکنم که دریاچه کمراب و رود پرتقیان وخش که دهه آنها در ساحل همین رود واقع گردیده است، در پیشرفت در ایجاد شعر، در تشکل یافتن خیال و دیگر چیزهای ضروری که به کار ایجاد وابستگی دارند، او را هم دانش، هم ملکه، هم پیشروی، هم تکان داده است به دنیای رنگین شعر. کتاب دیگری شاعر سرنوشت واژه‌ها نیز موضوع خیلی جالب را در بر گرفته که مؤلف آن را برایمان شرح می‌دهند. کتاب دیگری که به همین نزدیکی نشر شد، این سرنوشت واژه‌ها نام دارد که بنده برای این کتاب سالیان دراز مشغول هستم، مصروف سرنوشت واژه‌ها هستم. یعنی هر یک واژه‌ای که ما در زبانمون داریم او به سبب به وجه به دنیا نآمده است، به زبان ما نآمده است. هر یک واژه یک معنای خاص خود را دارد و گذشتگان ما، نیاکان حکمتیار ما به سبب به وجه واژه را تلفظ نمی‌کردند، نام نمی‌گذاشتند. از جمله مثلا واژه‌های پدر، مادر، برادر، خواهر و همه واژه‌های دیگر، خانه، درخت، آب، همه این یک معنای دارد. یک معنای دارد که امروز اون معنا باقی نمانده است، از زبان ما رفته است. مثلا ما پدر میگوییم، خب پدر، لیکن در اون گذشته پدر از ریشه پ و معنای صاحب، نگهبان خانه، محافظ خانه معنا داشت و همین گونه در زبان ما تا امروز تلفظ می شود، حفظ است، ولی معنایش را اکثرا نمیدونیم. یا مثلا مادر، مادر مثلا با وطن هم ریشه است، با متن یعنی مت، میدان و وطن و مادر از یک ریشه به وجود آمدن. همین گونه برادر مثلا برای تربیه کردن، خواهر از آن خودی و یک سلسله بسیار بزرگی واژه ها در این کتاب ذکر شده است. همچنین در این کتاب مثلا قریب 2500 واژه همریشه در زبان تاجیکی و روسی گرد آورده شده است که در هر دو زبان یک معنا دارند و یک ریشه دارند و مثلا اندکی تغییر شکل کردند. در زبان روسی اندکی دیگرگونه شده است، یعنی در زبان ما دیگرگونه شده است. مثلا همین همه میگویند که استکان مثلا بعضی ها دوستگانی گفتند، هر خیلی شهر دادند، ولی ما پیدا کردیم که این در زبان قدیم تاجیکی ساتگین بوده است، یعنی هر دو از یک ریشه هستند. یا که
абру шакли дурусташ дар гузашта бурув аст. Бурув яъне дар забони русӣ буров аст. чӣ қадар наздик аст. ҳамин гуна вожаҳо ки баъзан хеле наздик ҳастанд, баъзан каме дур рафтанд, 2500 вожа дар ин ҷо пайдо кардем. ҳамчунин фарҳанги вожаҳои санскрит, тоҷикӣ ва русӣ дар се забон ки ба як шакл боқӣ мондаанд. бисёр олимон чунин назар доранд ки забони санскрит забони хос ҳиндуҳои қадим аст, дар ҳиндустон аст, гӯё дар ин минтақа вуҷуд надошт. аммо ин фарҳанг ва дигар вожаҳо нишон медиҳанд ки дар замонҳои хеле қадим ниёгони ҳиндуҳо, тоҷикҳо, эрониҳо ва русҳо як умумияти забониву қавмӣ доштанд. баъзе пораҳои ин китоб дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ аз тариқи васоити ахбори интернетӣ нашр шуданд ва дӯстони бисёр хоҳишманди он шуданд ки ин китобро ман нашр кунам ва хуб як воситаи пайдо кардем, ин китобро нашр кардем ва ононе ки талабгори ин китоб буданд метавонанд инро аз мағозаҳои китоб дастрасӣ кунанд. яке аз шоирони мардумгаро аст. миллати худро, ватани худро дӯст медорад. танҳо дар гап не, дар амал ман аз наздик мешиносам. он чӣ ки мегӯяд аз дил мегӯяд. ман бисёр мехоҳам ки дар мадди аввал олимои мо ҳамин сарнавишти вожаҳоро хонанд. баъд мефаҳмад ки чӣ хел мардуми тоҷик бо умуман орионажод аст. мардуми тоҷик бо мардуми рус, бо мардуми аврупо чӣ наздикие дорад. бисёр калимаҳое ҳаст ки имрӯз ҳам ягона мондааст. масалан дар тоҷикӣ мегӯем ки растанӣ, русҳо мегӯянд растение. чӣ фарқ дорад? номҳои ҷуғрофиро ёфтааст ки ҳам дар тоҷикистон ҳаст, ҳам дар кӯҳистони мо ҳаст, ҳам дар русия. мисол гирем, калимаи дарёи бузургтарини русия об аст. номаш об. ин оби худамон аст. ман метавонам бисёр калимаҳо гӯям. ҳатто феълҳо инора муҳтарам дар ҳамин китобаш тадқиқот кардааст. чандин нусхаҳои ҳамин калимаҳоро ёфта бо ҳам муқоиса мекунад. як илми бисёр шавқовар аст. барои одаме ки илм меҷӯяд, ин китоб аз китоби бадеӣ зиёдтар шавқовар метавад. ва муҳтарам, ман ҳамеша кушоиши кору осоиши рӯзгор мехоҳам. дар сарсухани китоб профессор шамсулло исмоилов, равонашон шод буд, оварданд ки ин китоб ҳам аз нигоҳи назария ва ҳам аз лиҳози мавод метавонад ба аҳли тадқиқ дар ҳаллу фасли масъалаҳои таърихи халқ, топонимияи таърихиву муосир, фонетика ва лаҳҷашиносии таърихӣ, дар бобати муайян сохтани сарҳадоти давлатдориҳои қадима, самтҳои муҳоҷирати ақвоми ориёи забон дар давраҳои қадим аз як ҳавзаи таърихи ҷуғрофӣ ба дигар ҳавзаи ҷуғрофӣ кӯмак расонад. аз ин рӯ ҳарчи зудтар дастрасӣ аҳли тахассус гардидани он танҳо ба фоидаи кор аст. аслан ман ба таҳқиқу пажӯҳиши таърихи халқамон, таърихи миллатамон солиёни дароз аст машғул ҳастам дар баробари эҷоди шеър ва тақрибан зиёда аз 30 сол аст ки ба ин мавзӯъ машғул ҳастам. яъне мавзӯи эрони бостон, сарзаминҳои ориёӣ ки дар ин минтақа буданд, дар шарқи осиёи миёна буданд ва баъди муҳоҷирати ориёиҳо ба минтақаҳои ғарб, яъне эрону афғонистону дигар ҳудудҳои ҳамҷавори онҳо кӯчиданд. ва ҳангоми пажӯҳишҳоям дар бораи таърихи миллат бо бисёр вожаҳое бархӯрд кардам ки хеле ошно менамуданд, хеле шинос менамуданд. ва дар баробари пажӯҳиши таърихи миллат ҳамчунин ба пажӯҳиши вожаҳо низ машғул шудам ва сабаби ба ин китоб рӯ оварданам албатта таърихи
ملت و تاریخ کشورمان بود. خود سرنوشت واژه ها خودش یک جهان معنی دارد. مردم در پی رزق روزی، جستجوی رزق روزی در پی آن است که جستجو کرده قسمت خودش اقلا ایجاد کند، قسمت گذشته خودش، اولاد خودش معین کند. استاد محترم حاتم سرنوشت واژه ها را می جوید، می کابد، به تاریخ رو می آورد، در کدام دوره چه خیل افاده می کردند، چه خیل تغییرات ها در طول عصرها به میان آمد و این کلمه شکل گرفت و امروز در شکل حاضرش به ما رسیده است. یعنی هر یک کلمه، قسمت هر یک کلمه، تقدیر هر یک کلمه را به خواننده بازگو میکند که این هم خدمت شایسته استاد است در راه خودآگاهی، در راه به وطن دوستی و به خویشتن شناسی جلب کردن خوانندگان. محترم حاتم نه تنها شاعر، نه تنها رساله نویس، بلکه ناشر هم هست. من یک مدت در نشریات ادب کار کردم. این نشریات ادب یک در وقتش یک دارالفنون ادبی بود. بهترین شاعرای ما در اون نشریات کار میکردن، کار کرده بودند. مثلا عبدالجبار خهاری، خودبی کرام، مستان شیرعلی، گلنظر کلدی، سیدعلی مامور عمر خود را در این نشریات گذراندند. یک روز یک نفر همکارم یک گپی گفت در حق محترم، با من خیلی خوش آمد. گفت که محترم یک خودش یک نشریات ادب است، برای که محرر صدها کتاب است. پیش از این هم یک نشریات خودش داشت که با نام آریانا. بهترین کتاب هایی که ما سالهای دانشجویی جستجو میکردیم این به تب رسانده بود. این نشانه دانشمندی او است. او برابر ایجاد شعر به گذشته نیاگان ما، به گذشته دور نیاگان ما رو آورده. تاریخ پیدایش تاجیک، تاریخ گیوگرافیای جاگیرشوی مردم ما چقدر شهرت داشتن و چقدر میان دیگر خلقیت ها شهرت داشتن مردم ما را با فکت رقم ها، با دلیل ها اثبات کرده است و همه اینها نشانه بسیار سیرکار بودن، زحمتکش بودن استاد محترم حاتم است. و هر سال روی چاپ آمدن کتاب های او، به خواننده رسیدن کتاب های او یک تحولات می شود برای خواننده که امروز نسبت به گذشته خلق، نسبت به حیات گذشته اجدادان ما معلومات پیدا کردن می خواهند. کتاب‌های شاعر خلقی تاجیکستان محترم حاتم تحت عنوان درود و پدرود و سرنوشت واژه‌ها با سایه‌دست مؤلف به کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه تقدیم گردید.